Assalamu alaikum. Bizden fond daha doğrusu öz işini ulantуда. Bundan bir qancha kun murda şu Ayzat Ejebizden qaylı videosunu tartib ketganmiz. Hazır emas sizlerin yardımınızlar menen отчеттік videosunu tartib alında turabız. Ayzat Ejebiz hazır Çöbulustuk şu больницасына жатып калыптыр. Murun şu Ejebiz epilepsiya orus menen oruçu ошол себептен ушул больницада экен. Hazır эми Ejebizге келип sizlerin amanatınızlarda tapşırı için kelip oturabız. Sizlerin yardımınızlar menen bizge çoğalgan акча 41.120 сом çoğalgan. Allah Taala bergen sadakаңыздарды кабыл кылмасын, акыретте тоодой болгон сабаптар менен кайтарганмасын. Эже бул ошол карапайым элден çoğalgan акча, ушул акчаны сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга жана башка муктаждыктарыңызга иштетесиз. Андан сырткары дагы Аламедин базарында иштеген ошол Венера Эжебиз ушундай Эжебиздин ошол 5 баласына кийим бербеген. Аллах Таалам ал эжеден да ыраазы болгон болсун. Чоң рахмат силерге. Алла ыраазы болсун. Өмүргө узун болсун. Рахмат, чоң рахмат. Алла ыраазы болсун.